hula-hula nami di bangsa tikyun hari nauli hari naringgan na pinasapasahon itu hatta tuita akasiraja ni tunggane katulang di sohod di juhamu amiro borumuna ima nalao di pernikahan di tulang naposo dohon na tulang nam tau turun na kiningan sian baga si joro ni tuhani marhikin naposona sian ni aka tulang siang giak mania tujuan nariun rumah tangga na bahagia na sida rumah tangga si tirun di juluta antar bobi di julu di tuhani mana semua dia tung songonipe di haroro nami siang giak ma masu amata di bata ditambah di batama di hami aka silas niroha ditambah madu jadi dia mau permusik nami ada yang lama ada yang marsum batu udah nami baik kamu mau musik naum waktu sih
tutu marba beno mamu ido penaboy tarpatu pahami akaborumuna bukamu ditanya muna di area kana manginut asaboy mo siya balga kadalan ni pasarian dihani boy mo siya burang pasaton nami tuamu si raja ni ula-ula nami orungi si benon nami tuamuna tungsoni maju naboy terbaik kami balas maro amuna na menjalo soni dok lupa maling na tutua kapag si balian na tiga-tiga ni parlako bahora semahami na mga aliat borumuna tuipas nama mo si raja ni ula-ula nami na menjalo hidok buti mahami ang katulang ina tutua mamuru ila sirwana jo parjungtung nai asa turnas sirwanan roma dapat kamu lau pasahat tanyang nami lima lau mana bani yamuna saluhuna pamurun nami alani bagus nami Ya, setali dulu dulu. pas Setali dulu. hormatan Kurang setali. nama palusin nami barika kamu Iya, betul. bahaya sudah tolong yang swasta berani nungai sok kamar siroha kamar hula marburu kita ngodak seperti Nah, ulian pasaran